Mama Dadi. Mama Dadi beserta kawan-kawan. Mama Dadi. Larani hati ditinggal lagi, rasanya sedih tanpa permisi diurus beli. Asik. Goyang Mama cantik. Batin disiksa, digawe lara, alias nambang dawa. Asik. Mah Dadi. Mah Dadi yang mana ini? Mama Dadi di awal-awal mani Mama Dadi. Asik. Mamah Dadi. Mamah Dadi, besti Mamah Dadi. Sabar dulu dong Mama cantik. Apa sih wis bosen? Apa wis beli demen? Apa wis beli suka? Apa wis beli tresna? Mamah Dadi. Apa sih wis bosen? Apa wis beli demen? Apa wis beli suka? Apa wis beli tresna? Yang wis ora suka aja dilarang. Priwe sih karepe, priwe tanggung jawab. Apa artine mama sayang wong rumah tangga batin disiksa digawe lara alias nambang dawa. Mama sayang ayo arisan dulu terus. Mama cantik yang punya depan. Apa sih wis bosen? Apa wis beli demen? Apa wis beli suka? Apa wis beli tresna? Mama sayang. Apa sih wis bosen? Apa wis beli demen? Apa wis beli suka? Apa wis beli tresna? Yen wis ora suka aja dilarang. Priwe sih karepe, priwe tanggung jawab. Apa artine mama sayang wong rumah tangga batin disiksa digawe lara alias nambah dawa.